Itu mah channel ke based on entertainment. Lasi entertainment ave pin po bangke jok cederji. Lasi entertainment po entertainment news te cethan rong na. Pinya news bangke la pulo penang ana muni datung mithang bong ana muni dalam cethan chot pu. Lasi pinya bangke outside Karbiang long atuma star alam ta cethan dam luna. Star pusita latum ke puri pura star kali. One night star. Mata tabar deh. La pulo jo ijir vet alun kilun pensi star kaceman. A star apan peni itum cethan dam na. Thedung youtubers tum sitame alang tumalong an dam pen cingki cethan dam. Penang ana sai bangke kerap te kangkang tadu. Malam supan ke matha kela tumta star banna koi bari bad nahi pulobon. Sita latum malam so phi eklem tunang kaya teng. Number 1 kaca badam. Bang salun bangke maduta arjulong li pu bangke available nona porke. Lasi bangso kaca badam kilun na bang Bhuwan Bhadiakar. Bangso kaca badam alun pen penang ana tumpan star ke peman tadulu. Bang adechat kalilo itu malong rilong talo. Ajat pusita nang le bangso alun pen ril selam sita nang ta theke karju theke bangke kalilu. Aluna thele arjunu theke de sita Bhuwan ke star cheman delu. Nam lo plute Bhuwan ke inut duk pik a family lo pesi kema. Arniwang an ke cholong je phanta badam se choyorcha. Labangso badam ke yor hutsi bangso kaca badam alun ta kilun lo. Ko madne social media star bangso video bang recorded amat social media long upload de. Labangso alun rada tum thek lok pen ke Bhuwan star nang mandel lo. Lapen cethang u apiat bang ke Bhuwan ta lun o far long lo. One night star pule Ranu Mondola misan pon pedet plute Mondola masih aning oil lak pu. Ranu Mondola bansi tame kacini ne tum ke velodi. Jong si chini ne plute atu mi het sia me hangi thek lang bon. Ranu Mondola enu train station long silun kilun pen tangka sika pho sika kep kachurung kachorek dona ba. Bon si tame arnisi station long alang lun kilun ahut alang phan video record don del. Bangso video social media long ke lepen malom so phi ke alang star je mandel. Bangso video bang ke share bang do pic hal bangso bong pen nang thaji share dun bang lobon la bangso video bang la po ana ka che thang lo Bollywood singer Himesh Reshamia long ansitami le rock lo la pen Himesh bang ranu modal panche hang det si lun palun lo la pen si teri meri alun taitum arju long lok lo alang popularity long lok penamat ranu mandala bang attitude sepak lang aret la bangso attitude sepak lang aret penajok Ranu Mandala bang aprangat tengason train station long an chele rock lo. Sadev dirdo. Ning kecehang alam pelunang te malom so pipin te ni deta hai. Yong si arta te lang pulute. Yong si ahok pet pulute tene un e deta hai. Non ne ason. Nang tum kado kaveta bachpan ka pyar alun ke arjulong po. Bang solun bang ke Sadev dirdo si kilun lo. Bang so ta la irvet kilun pensi star che mandel lo. Bang solun phan osomar ke bigi thi sar fisar puri so jang namta karju aning hangpik. Kache thang ateng ke sadhu ke amithang arong long government school long si loge porhedun. Lapen bang solun phan ke amithang a teacher si a video ka record dun. Bon sitame hula so porhut bang so video bang ke chethang thede. Puthora ningkan hini APC bangso aluna bang cethang rong lo. La bangso video phan inun wera mun isitame batai pharo an lang da titilo. La sopen thek long si rapper Badsata Sadev dirdo phan lun palun jia phan apor pilo. La si muni dakai komentu ko an apor pensi nanga chikerla ji ne puthek the. La si lahaya tum phan ke social media pensi star pache man lo. La jang tum ta star che man ji proteng te social media lo na tum lun kilun a video che record ra upload na. Pini video bang e panse kang tan par eglo dome time kardo krowang 2